برانسیبا هشتان جه نمایین جه افوسوسن را الهامی خا گرتیه. برانسیبا هشتیا به شوازیه کی کو لایقی خدای به بنگه ویل میه تف بگرن گاوا کو ام به راستی فهم بکن کو خدای به جسیس مسیح جبو ما هموین چه کرن دوی ام پرسیوه بدن خباتیه وی به جیانا دلسوزیه و پیروز به هسکرنا یکتی و یکتیه. هف پرانسیبا به تمام ارمانجیه کو پولیس شاندیه دمه کو هف نمایه نفیساندن دا هیشا خادا کرد دکه گر ام وگرن سر بشا یکمین هیا بشا سیمین ام ببینن کو پولیس شاندیه به بنگه کو به مسیح ایسا جمرا ده را مجول دبه نهاجی بشه جارنان دست به دکه و به بشه ششان دقا دی پولش شاندیه دبیجه دوی ام به رنگ کی کو هیجی خداین و بنگه ویین جبو ماین تف بگرن انی جوی اوه دا و وطایه کو امه دا روناهی خدای دا جیانی کی پیروز و پیروز بجن اف و خاندنین جبر ویه که هف پرانسیبا به راستیه دا اساسین خادا و نفیساریه به ارمانجه پولش شاندیه بر هفه دکه لی او دا هموین دمه دا برجایه کی وگه هزن و ام پشتی دمکم و یک ببینن و یکی لبر جوان بگیرن بالا از به وارا برف بکم ایتا یکمین بشه چاران نمایین جی افسوس را بگوتن پول شاندیه از گرتیه ده خدای دا لاوا جوا دکم کوهنی به شوازی کی لایقی و بنگه بمشینم کوهنی به هاتن گزگرن نها از چند خلاین زلال بکم خلای یکمین پولس او بو کو او گرتیه بو هو نمایین کو ام جرا دبیجن نمایین ج افسوس را دمه کو پولس شاندیه یکمین جاردا گردکهن دا بو دمه کو اول روماین دا مالا خایانکار دی بو هاتیه نفیساندن لبالا چیروک کی لور به داوی دا دبه اف پرتوکن کارن شاندین به داوی دبه او ام دزانن کو چیروک کی جی نمایین دیمینه او جه تماتوس تا او توتوس را بردوام دکه کو پولش شاندیه جه گرتگاهن درکت اوله وگرن او بو هاتیه گرتنن اوله ورجبو خطاری مسیح مر دکسیتن دا لور او جی زاندن دنفسی او اف نمایین زنداین و نه یانکو امه جی را دبیجن او به گوتن پولس یک جبر و یک از جوا و لاوا دکم و اینی به گوتن کیدن جبر و یک و اینی لسر بنگهن تشتن کولر جور هاتین بحثا کرن او فا لور هف بندوکی وگه هزه و پری گرینگه لی پری کو او به راستی ما ودگرینه و دست پیکه و پیمانا با آوایی هری گاوه کو هنی پیوا جبر و یکی و جبر و یکی دمزگینی یادا دبینن دوی هنی زانبن جبر چه صدما اف هفو که هیا هفتشتکی من منطقیه یانجی برکو تشتیکو شاندی دکی هوال ددیکو دست پیکه دا بشه چارهیمین به تشتیکو پولس ده بشه ششان دا ببیجه و گرته به ششا دا از هر تشتین کو وی بریه و خلایه بن مرا گوت بو ده وی
پیمانا دا گرتمنه کو ام جیرا دبیجن و خاندنین دا کو هنی جیرا هاتین گازیه کرن و هنی دا جیانا خادا قبول کرن و هنی کو پولیس شاندیه دوی نمایه دا لکاره کی پنگهن و یوحنا و پرپتیه و جیان خا به کار آنی پیوی پر پاتیه به راستیه پیوی مجازیه ین هر وهای دا پیمان کevin da جی اوه و دو یک دا مثلا دا زمان ابرانین دا پیوکی مجزا هیا کو وکی یسلای کی جیته ورکا اردنین دا مناک کی دن زبور یک دا دبیجه خازیه بوی وی مروفه کود شورات خرابانین دا نکره پولیس شاندیه لور دا تفهیه و نمایه دا دنگه کی پری ایرینه درکه لور او زبوره دبیجه اوله همبره رفجانیین دا رن خلاطیه دا هشیار دکه هف بگوتنین ازیل سر ریه راستی ام نشانی کی هک هنی دخازن بمشن و هنی دکرن دا ریان جیهانین دا بمشن لیدا پیمانا کف دا لسر ریکا کو خدای خواستی کو ام بمشن اینی بمشن جبر ویا که از دپرتوکن مطلقاین بشه سسیه جمارا 5 و 5 دا دبیجم 6 به هموین دل خا باوری خا و به خداین بن و خا نسبارن تک هاشانتنین خا و در ریان دا راستیه بکن بیوی مجازیه و هنی دکارن ببینن کو تشتن کو لور تین بکار آنین را یان ایسا لسر ویه که گود کو ریه که فرح و ریکا فرح هیا و افره پری به حوال شاندین و دبه لی ریکا تنکه هیا هنی ری و هفره بری جیانا و دچو لسر ویه که ده سالیه خادا پولش شاندیه لسر ریه دنگ دبیوه لی او نه تینه لسر هل بجراندنین رفاجانین دا ری د آخفه لی او دبیجه کو او هول ری چقاسی دنگه کو امه پشتی دا ریا دنگ دا بمشن ببینن باورمندین مسیح هف پرسکی جداکیه جبر کو پول شاندیه دبیجه کو دوی ام به شوازین لایقی بنگه خداین کو و گازیه مکرن تف بگرن او و خاندنین چیه هف پرسه چما ما و دیگرینه خلای دستبیکه دا یان پیمانا وی گود بنگه میا به مسیح اوه خداین ام به مسیح بجاردن نرین خدای وی ام جبر دمازاراندنین دا دنیاین بجاردن و یان دیان دا پولش شاندی دبیجه کوی ام جیبو خاکرندنین جه خارا دین گرن انکو ام دا مالا خدای دا بون ملبته او جه بر بواریه خواب عیسی مسیح ام بون سروکیان خدای یان سیان دا او دبیجه کو ام به خونا عیسی خلاص بون او دمه کو ازل سر و خلاص بونی دفکرم صورت کی کفان هاتیه بریه منکو دبیجه چه دکاره گناهن مل آلای رکه جه خونا عیسی به و تی تشته نکاره گناهن ماجی هلای راک پولس هفت هوا راستیه کی کتاب پیروز و مزن لگوری گوتن رسول به خیان وی خلاصین ما به وی هیا و یان چار یمین او دبیجه ام ده مسیح دا خدای حوال کار
و هوال هین. جبر ویا که پولس شاندی دبیجه به آوایی کی کو هجایه بنگه خدای یان لسر جیانا خا بمشن بنگه مزن کود مسیح دا یان ما ین دمی کو ام ده بشه بره دا بون من سسیا خلای جی و پرسگرکه ف درخستی هف سه خلایا بتین نینن باوی ازمانن ام بجارتنن کره ام خلاصیه کرن و ره پیروز ام مرو کرن بوانا هر سه خلایان ام لسر بنگه میان جسی سه مسیح را رافران سکن و ج سیمین پیروز را بسیا کسین ویرا دبینن باوی کره و ره پیروز دمی کج بالا تشتن کو ما بحثا کرن پولس شاندی درباز بشه دیمینه دبی کو امه به خراب باوری خلاصی دگرن و هف و خواندنن میا بشه دو حشتا بالا خابدن چن ده نمایه دا دیان دا ج افسس را و آیتا دا تی گوتن و جبر کو هنی هموین به کرما به باوری خلاص بون و هف ناجی او یان او دیارین خداین نه جی کرنن کسین نکرن بسنا خابدن بگوتن کیدن هف بنگه ما یان و پولس شاندیه به دست بکرن بشه جارنا به وانا گوتنین اف یک حسیان کرن بالا از گوتنین کو ده افسس دا هاتین بشه چاریمینه و ایتا یکمین دوباره بکم لسر وانا تشتن کو لروجن هاتن گوتن از جی ویلاوا دکم کو از ده خداین دا گرتیه ما کو هنی به آوایی کو لایقی و بنگه وزن و بمشینن پولس شاندیه بردوام دکه راف دکه و کوتچ وطایه کو مریوه به شوازیه کی لایقی بنگه خداین و لسر جیان ما تفبگهرن و ام دبینن کو او ده دستبیکه دا بشن دا به مجارن تفگرین رم مجالن دبینه جه برکو بشه او لسر تفگیریه با آخوه ده یکتیه و یکتیه دا بگوتن پولس شاندیه به بهزن کو ام چاوا دیکارن لایق خدای و بنگهن ویل جیانا خا بمشینن ده به هموین نفس بچوک و نرم و به بن فرهن به هسکرنا سه هفدو راکرن یک بون ره بپارزن دا یکتی دا آشتی پرسگرک کی دریه افسس و دریه آسیا دیمیه چه بو نوبر باورمندیان دا چه و باورمندیان ملتین دا آلازی درکت با آوایی کی باورمندیان به اصال خا جهو حسن کرن کو پری کتیه خدای تینی جوانا را هاتین و قطاندندن او کو اف برکتا جی موا وانا تینه یان وانا و موا مروفن جی یان و قنجه هیا هرچند هر دو پرتیان جبه مسیح باور کرن جیهان باور کر کو او خداین ستایوته کی تیبت نه او پولس شاندی اف باوریه خلایت راستی کرن دبریه دا گاوه پولس شاندی دا ایتا دو حفتا و دو حشتا انی بشا دیامین دا افتشته گود و هاتیه و مزکنین و حیشتی جوارا ینکو دور و دون و کونه ملتن و یان نزیکه یا نزیکه جیهانن باورمندین اینی کو لجیهانن سینانن وهای خدای یان مزن ور کرتن چما کی ام هر دو نه جیهانن نبون
cavkeninin ve bexembeyen le polis şandiye dibêje dewheyş çimakî bi siya Mesîh be yek ruhê gihiştinin bavê di encamê vê yexafaniyên da ew berdewam rûnê bike û bêjin eger em bixwazin bi awayekî ku layiqî bengehê rabin me yên tevbengerin û eger ev bawermendiyên jî li gûrî dixwaziyê rabin xwe tevbigirin divê ew fem bikin ku ew di Mesîh da yekin e. Her wihayê ji bo vê yekê em bi girîngekî pirî girîng jiyana bibînin. Çariyek bidin cihê û milletên da Mesîh da û rihê yek û hinî ji be yek heviya kesgirinên wî wa hatiyen gaziyê kirin. Heviya li jê bû bengeha wa yek heviye. Em hemûyê bi kerema Xwedayên tînin gaziyê kirin yek Xwedayên yek bawariyên yek emade yek Xwedayê û bavê hemûyên ku li ser hemûyên û bi navê hemûyên û di wan hemûyên da. Wekî ku hinî dibînin polis şandiye bi bengehên li vir bi dixayînekî dest pê kirin û gotin hek hinî dixwazin bi şewaziyekî layiqî bengehê Xwedayên li ser jiyanê xwe tevbigirin divê hinî bi yeketî ra bi cisîsê Mesîh ra tevbigirin û neh ku pişnaviyên wa dibe bala bibe em di Mesîh da wekî hevin e. Bilkeşê ku îsa ji bo vê mijarê jî duh kirin demê ku ji jûrîn diket û ber bi colayekî girtinên ber bi baxçayên gidstemaniyên meşîn. Şagirdên û îsa ji ber dew yek kesan ku ew demê bi wî ra bibûn ev tiştên ku ez ê netên ji bo xatirê vana. Dipirsim ku ew kî bûn lê bala ji bo yan ku bi gotinekî xwe baweriyê bi min tînin hev kî ye? Lê vir îsa vê dudiyan ji bo bawermendiyên cih û milletên jî ji bo yeketiyê bawermendiyên dike. Teyban lê du ku ew hemûyên bibîne yek çawa ku di bavê û bi min ra yan û ez bi te ra duh ku ew jî bi me ra bibîne. Yek duh ku dinê baweriyê bike ku tê ez şandimim. Dinyayê wê bibîne ku em ê di Mesîh da yekin û ku em ê yek hebûn ku di sisyamen pêrûz da heye. Nîşanê didin bavê kur û rihê pêrûz. Ji ber ku wekî ku polis şandiyê dibêje hekî hinî dixwaziyên li ser jiyana xwe hêjiya bengehê Xwedayê bimeşin wê hengehê divê hinî di yekêbûnê rihê da bimeşin. Yan girîng e ew ku îsa ji bo vê yekê duh kirin û yan girîng e ji ev ku ev tiştên da vana civaniyên da pirsgirêkekî mezin bû lê ber vê yekê polis şandî vê pirsgirêkekî dibêşe bûn tînin ziman. Hev me digehînin pirsekî ku em li ser destkînekî û pirsîvê didin. Bi wî ra em çawa dibînin ku ev piransîba hezkirinê û yeketiyê di vana rojan da li hinî deriyên da şekandinên û binpêkirin. Carinan em li şûnê dibişkînin lê ser bengehên
محکوم کرنه پشترازیین دا جوانین دا بشامبونین لی سر بنگهین فزاکیین و جیانه لی گوری بدنه دبینن. ام آلیکاریه و جکرنین لی همبره کسندن انیکن وکی مانه انیجی وکی ما da axıfın dibinin heftişte carnan de deriyên da de rojan me da jî tê dîtin. Em dibînin ku mirovên qencin ku di mizgîniya da neh û enî û hatiye nekûk ne jî çêteke. Encîlê û ev tiştên dibînin sedema perçebûnê û nebûn yeketî. Helbete wekî min got helweste mehkûmin derxistinên piştdarîzaniyên û aliyê pêşberk da hemû ji ber cîhakyarên û lawerînê hewaciyan ku di navberê kûmayên da bawermendiyên da pişbeze hebû. Divê em bibînin yek û armancê me ew be ku em ê hemûyên hewal xwe bidin ji bo pirsgirtînin yeketiyê rihê ku da girtînin aşatiyê da ew îna wî wetayiyê ku divê em ji helayê dilkajiyên vê anî li ser rastiyên Xwedayê tewaziyê bidin. Li hergeh meselaya cewaziyên necar bi jiya em dikarin bi cewaziyên ra ji bi hemûyên awayiyên ku İsa bi wan ra kir. İsa hatî çawa ku Yuhanna got bala ez vê ayeta mizgîniya Yuhanna 5:1 ayeta 4 bi wa ra birêv bikim û peyvî bû çav ber û bi navê me da rûnişt û hev kî ye? İsa Mesîh û em rûmetê wî dîtin. Rûmetê bavê û yan yeketî yan ji bavê bi keremê û rastiyên dijin. Gelekî carna ji ber awayî rekhandinên me dibendinên çi dibin û em ê bi kerema û rastiyê û bi awayîkî ku fekê rihê pêrûz nîşana dide û nîşana dide û bi hev ra nepeyvîn û ji ber vê yekê ez vê piransîba ku li vir tê dîtin dubara bikim di destpêkê da beşê çareyemîn da gava ku em bi rastî fem bikin ku Xwedayê bi Cisîsê Mesîh ji bo me ye hemûyên çi kirin divê em pirsîvê bidin xebatiyê wî bi jiyanekî dilsûziyê û pêrûz bin. Hezkirina yeketî û yeketî.